Ayading kanta-kanta lang, no one disturbo. Kumusta ka kadi itanbiyag ko siya kadipay timalang lagip mo nung siyak man bilang tikas mo damagen sikat inna ar-ara paapen. No siyak dito'y awan pagtanagan kasar-sarita daytoy ladawan ket kada awag mo telepono usok dinggep daytoy barukong ko nagrigaten long distance ngayon itden na ti iliw ken panas naginag ti oras naglabas gaput karayo at di maipapas alawen agananos kabiyak ko idayang mo dayta telepono rangtayan ta tisega ken sumno tasiksikalat inay ayat ko. Uray adayo ka dito'y arpad kasla asideg ka lagtakan niya taday tatimek mo nung mangigag umanayen dungo aliwng liwag. Day diin tugot ko sa pata inikutap aunti mulit na ti puso nugayam maulilad at damit iliw na kensega nagrigaten long distance ngayon itten na di iliw ken panas naginag ti oras maglabas gaput karayo adi maipapas alawen agananos kabiyak ko idayang mo dayta telepono rangtayan ta tisega ken sumno tasiksikalat inay ayat ko nagrigaten long distance ngayon itden na ti iliw ken panas naginag ti oras maglabas gaput karayo adi maipapas alawen agananos kabiyak ko idayang mo dayta telepono rangtayan ta tisega ken sumno tasiksikalat inay ayat ko tasiksikalat